الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ووجدك أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم تماشاگر عزیز شما خیر و این برنامه زازاکید ماهی حضور شما تو درس تفسیر سمت درس تفسیر امش سوال مایستی ما پرسه ین شما ویرگه ما درس خوبه سوره فاتحه سر بنرتی درس ششم زازاکی سر سوره فاتحه ما انشاءالله kalke. Üstad خيرهم سرچم سرهم. السلام عليكم ورحمة الله. شون شما خير صاري شم وشب شما ساكن كيف شما سنين. Allah razı olsun. Teşekkürler. Emiş bername makotte İteriyor hata ve raciyap kusurma önce hocam. Ve temaşakariz kusurunu önce ma hekotte hina ma iptal ke ma nevera ma ayari ma vraşt hina nevera ma kotte. Hocam hulase dersa verin ma vras ma kot ere ma ujara pe der hakkı emiş kısım şeşine de ma tura sual ki.
Kerem'dir. Acele mekir zaman ma ist. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Elhamdülillahi'llezî hedâne lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallah. Elhamdülillahi'llezî a'te kulle şeyin halkahu sümme hedâ. Elhamdülillahi'llezî yeştebî ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men enâ. Sümme salatu ve selamu ve tehiyyet vel ikram ala seyyidina Muhammedunillezî ursile bil huda ve dinil hak. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. سلام رحمة الله شما سرب حمد قهم مجوادنا وموق ما هدايتك رار راشت متما ورار راشت و هدايت مت پور مخلوقاتون کن. اگر یه ما دست ما نگروتین و ما رار راشت نصیب ما نکردن نبردن سر ما رار چوت راشین ما خود کردن بین ما گفتن دلالت zaten zazaki خوب بین کردش. O humauk Kur'an-ı Kerim'de bun ay layık ve ayın vicnun ama ay yih فهت يوادون والرار راشت مجنون ين. O humauk her şeyi halkı ve her şey hem rar yüzük mütce'in zaf muhim. Her şey halkı riarduna cir rar metra hayatı metra ve çıkıda göre hareket bükür metra insan hayvan kara dünya astara masa çine bin vabib Allah-u Teala her şey hidayetiye doce. Salat ve selam ki peygamber hidayet, peygamber rahmet, Allah-u Teala ve şahut ki insanın desin bir ve yere vej o het başnaya insanın hareket biçir. O selam Allah rahme Allah ashabın yusur, ehli beyt yusur ve ay rar yusur için hayal vecek kıyamet diyor Musa. Evet. Böyle selam. Ma Fatiha vendi istiaze Euzubillahimineşşeytanirracim ma ma'neyi tura perse tudam Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Mava Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Hatta hocam tefsiri tura perse tumar izah kerdi. Ucarape ma Fatihat sanki ma Cenab-ı Hak zaten Kur'an ma sok oneni sanki Cenab-ı Hak o haberdon ma hay güçleri kemi emir ve marvono mazi itaatken o çira o maneviyat ma Kur'an onen o psikolojik ma Kur'an onen fakat ana Fatihat sok bun İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in yani daha sanki bizzati Cenab-ı Hak o karşı madı mahiyyet haber duymagun İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ucrape ihdine sıratal müstakim est ihdine sıratal müstakim tabi istianema gerek ayna çibik yani en bir ayetü ser persmaest istiane çino iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in uca ihdina sıratal müstakim mabun ihdina sıratal müstakim mabun en bir sermayna tabi tefsir sure Fatiha zaf der yani ki pe recu pe ağzımı ki serbendir kimmişken maneyir izahat veraştış ne kadar fakat göre vakt ma göre kudret mazona işma inşallah maşımara persin şımayız izah verazı kerem bir kişiden mikrofon ottu en binatede Viktor Bra mahlaseya slom dayama ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Bünyamin Hoca
Hoytiya hayırlı yayınlar dilerim değerli hocalarım. Hayrome, sarıçı müserome. Sual çiuma esse temaşakaru ma esse ve sualiz en binatı derhak en ayetud sualin es ve marapers veyahut yona çiyen viyen bir Türkiye'nin katkı yo çiyen est vateyn est ayız eşkendiniz maitera pya ana ayet sermavinde kerem bir kırseda. Ki her kitap mesela yo tüde kitabın yenmişti yo vato verin teos yani mukaddime. O neviskar o kitap nüştog ve neviskar yani o hedef ko maksat ko nüştiş ve hever o vato verinet hulasiye verazon veya edebiyat mesela beraatul istihlal. Beraatul istihlal yo divan şiir şiira verin hulase divan girde mesela Mesnevi 25000 beyt ama 28 beyt verin hulase 25000 beytunu Sure Fatiha hulase Kur'an'a o numeyi masur haberde ayra ma her rajize ena sura unen ene sur mabne ken der yani tefsiri çünkü vakti merdem ena sura fahmken namaz kud uzun hofunsa daha zaftıra hazgön daha zaftıra fayda binun manevi tra fayda binun bina cevap diyor vata yani vakti mabun iyyake na'budu ve iyyake nasta'in güya mahe yani humayet haberdi güya no mahe humayet haberdi çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam vat kum vazun humayet haber bese ve kitab humay bu yani zaten kitab humay asmin ra yo mektub marumo ve Muhammed İkbal Allah rahmehu cir bekir ve tembayk mimravaten la ve vakti Kur'an vunen sanki ana hal tir nazil biyo o kadabun ho tir nazil bun huma ho tir bun bu o ruha ve bu o maneviyat vakti merdim Fatiha bun veya ayetun Kur'an bunsa tabii ki hem kalbin yön hem zerreyin yön hem ben ferah hem şerh sadr yani sine bön yani hakikat ve nur ve feyz varan be sineye ve be zerreye ayrı ma sure Fatiha'sın mabne ke derg ma ken dergiz çünkü hulase Kur'an'a ve kişte Kur'an'ı zikir biya ayetiniz mava yani dersa verini tabi İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in itya fakat matra yardım vazen yom mane en yardım fakat matra vazen cümle binik hoyun o cümleler ama fahmken çine sör matra destegiri vazen matra yardım vazen ihdina sıratal mustaqim yani hidayet ma ber raş çünkü Humayt Kur'an-ı Kerim bun raş ho Mısır yani az raş mecnen insanın az insanın ben raş o raş haya maksadiz az insanın rasnan av gremeno kum surat bun sureyi ve tini sureyi nahled ve tin inna aleyna lel huda ve inna lena lel ahirete vel ula yani sinik dünya ve ahiret inne mene mekhalke o kadar insanın yani dünya Rabbe ahiret hidayet kardeşiz o göre meno ana mesuliyeti mena Allahu Teala'nın inna aleyna ho masur ana vacip mav göre mav yani vazife meno az gerara çünkü ayet-i muven Allahu Teala her şey viraş hidayet diye her şey halkat ko humayra gün hidayet kuzik humayra gün ayetiniz sure Nahl ve alallahi kastus sebil raş insanın mecnayiş او vazife humayı ho humaysa ayrı ite vakti ma isti'ana bun ana mana tabii ki ma fakat yera yardım vazen ve ma hidayet de ma'nayes yom ma'na raş cümlejnayiş ite tabii ki peygamber izhadiyo Kur'an izhadiyo Tevrat izhadiyo Kabe izhadiyo ama mana bin hedef rasnayiş yani o raşla haya peyni berdiş o Allah'ı destet bu berdiş o raşla hareket dayiş o raşla be maksad rasnayiş
او وظيفه همايو ايتا هادي مطلق هماو اما رار جملتش ورار انه شوت انه راش انه وان وظيفه بيغمبرو انك لتهدي الى صراط المستقيم. الله تعالى بن بيني سوره الشورى يعني يو روحك يو سرك هت ماوا بتبر أمة وح معنى كيو نور وأي لايق ما في النور أين هداية كن يعني أذ هداية كان أذ وقت ما هداية كان راسنا المقصد وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم أما تزك الرار راش ما يجنن الإنسان çünkü أزرار تفسيرون بينات تركيه ترجمة كن بن هداية فقط أن الله يو بي الله يشورا هداية نكن يونش قرآن الكريم الله تعالى چنجه پیامبر روان تز هدایت کن او یو آیت ونن انك لا تهدي من احبب ولكن الله يهدي من يشاء الى الصراط المستقيم يعني كم يكتب واسطنش كن هدايت بيجي هما هدايت او هدايت معنى هدايت يعني رار حياة بيني بردش دليل ما بين شنو دليل ما بين ما يو آيات ونن لما تم دعاء ونن قنوت ما ونن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هما يا رب بعد تمر راسنا هداية تمر راسنا مقصد هنا قلب ما يعني مرة را الرارة ما دير مكور ما دير مفين يعني تمر راسنا هداية ما هداية رشين هنا أجرا ولنج ما ران راس وقلب ما ويونا حتى ميل نير ما هو ما يره وازن إتا ما إجرا دقت بكم çünkü azından tefsirun tüm mallı istibdecin televizyon Türkiye hadi fakat Allah bir Allah için hadi çünkü hadi hidayet berdiş da maksadı rasnayışıd humav ama rar metiş rar ve destgrotiş bu rar ardış avul bir peygamber çence Allah Teala peygamber tarafın ve çence avun mesela ve laqad ersalna Musa bi ayatina en ahrij kavmeke min az-zulumati ila an-nur inanıyor سورة إبراهيم ما موسى بالدليلنا بآياتنا ما موسى أرشود ما با يعني قوم خبيا وقوم خود ظلمات را تارير وجه ذات الهداية شنو تارير وتش بهت نوريا بردش أخرج قومك من الظلمات إلى النور يوجد إلى الصراط العزيز الحميد ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى الصراط العزيز الحميد مثلا رار هما ان كتاب ما ارشوت بين كتابه شما انسنون رار راش جمج بيا سورة حديد هو الذي ينزل على رسوله آيات بينات ليخرج الناس من الظلمات إلى النور يعني هما پیامبر خود آياتنا ارشون و انسنون ظلمات را بجن هت نور بن إن شاء الله ما يونش نوان يعني هو الذي ينزل آياته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هر حال کرد يعني هدايات أنا في الهدايات دي معنى إتيات وقت ما استعانة بون يعني يا ربي ما تقرأ يا رب ذاتا دعاء إن جملة دعاء اهدينا ربي هن دعاء دست ببن حياة مالك يوم الدين ما وصف هما الدين يعني شهر آيات وجا واصف همايد يا رب الرحمن الرحيم أما وهر حساب كتابي رحمة بيز أستا حساب كتاب بيزك أستو تتربية كني تفرادن وجا رب ما تسليمية تخو مجنن ربط هماي ما تر بنده ما تر عبادت كن مرار تراشن أو أن هداية أن راش بنايشد يا ربي فقط وفقط ما ترى yardım وازن اگر فقط وفقط يعني وسيله ما بزر بديو كشت يعني تو عالمون الذات استعانه اتيا بمعنى هدايات çünkü هادي مطلق يعني مطلق او انسان او هم جوارين tabi hidayetin farklı kategori است hidayet tekvini hidayet teşri'i هداية تكويني يعني إن بناء آكر إن بعث يعني بخلقته أو هدايته بخلقته الدست يعني بيم مخلوق الإرادة المخلوق الإرادة
مخلوق بين كوري وقت الدنيا هداية ين هو ينا ما إن النور فطرة إن النور بيجيش ما دقت بكر على شهر نومية ده بونج نومية قرآن الكريم دس إن بونج نوميزك يعني كخلقات استفراش تشوف يو خالق يو فاطر يو باري يو صانع كورز فراشتش رب استي أما فاطر يعني هر چوك فراشت بيو فترته بيو بروغراما بالتكنيك إيرا مداهول إن فهمتين يعني بيو فورماتا فراشت هر چی یو فرمات با او فرماتی هدایت یو هم یانا دنیا چند ساعتون را پی باشته کنه اگمین برازانه یو مثلا میرچی خالین کو برازانه حیات کو برازانه هر چی او هدایت این هدایت بن هدایت تکوینی ama insan te irade öz insan tun hidayet tekvini öz ama hidayet tekvini re cevap ne don hayır teşri'i zikone peygamber ona yön yardım mesela Allah Teala fıtratto mazik her insan zaf çiyun zon xarab hol çine inirgun husnu kubhe akli yani insan pe akıl huwa ister cil peygamber umo cil peygamber numo akıl huwa zaf çiyun işkün teşhis bid ki inne hol inne xarab inne gunaw inne sawab inirgun husnu kubhe akli yani mu'tezilat bun حسن قبح عقلي والشرعي بناتيج فرق شنو؟ او تشوف شريعة امريكان عقلك سالم عقلك نخرفيو عقلك اسير شهوتيو غضبيو دنيا ومالو جنيو مقام نبيوسا محاكميه جاتسا وعقل اشكال او هولو او خرابيه عقلي تشخيص بد اما غير عقل ازغل veya عقل تاثير شهوت دمونن veya fıtrat insanın xerrepiyon veya vicdan tefessüh kön peygamber huneyon on mavir zaten numet peygamber bun muzakkir çence Kur'an iz muzakkir peygamber iz muzakkir muzakkir mane içine zikr mane içine zikr bu bir ardış çene merdim on xuvir yo çünkü virak inanıyor muzakkir yani av on mavir vakti demek yo şey xuvira ki ha tekvini hidayet ma insanın diz öz ama cüz'ü tam diyor. Mahlukatın binu tam yani program. Almanca diyor ifade zafı so sein da sein. Yani ma so sein ama eben da sein. Da sein yani bio plano yo programa yenine bina o programa hareketin o mesuliyete yine ama insan yo irade diyor ki ayra ayet irade ko sure ahzab bun peyo qillo yani o benzetme o teşbih nişki ana emanet vedar ama insan o emanet işte ihtiyar. Yani irade o irade ve hidayet ma teşri'i irade zikon devre. Vakti peygamber dahil maddesi, vicdan ma o, fıtrat ma o, akıl ma o, böyle ne xefti peygamber hune teberrayın yani hatırlatma birazdan bu tey yönüşkin. Engületi yönüşüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in en sır zaf ayet esmayına bana dikkat bikir. Belil insanu ala nefsihi basire. ولو ألقى معاذيره يعني إنسان خوشن أصلاً إنسان هول خوشن أصلاً إنسان زون هو سكن إنسان زون شنه خرابة شنه هولا ولا ما قاش خسارن ما بيرزون يعني شنه هول شنه خراب ما كوجا خطاكن ما هي كوجا يونشكن ولو ألقى معاذيره في معذرة زفين في بهانات كفين أما إنسان خوشن أصلاً هنا Peygamber aleyhissalatu ve şey ayet hitabı Peygamber ezvan yani ادعو الى سبيلك ادعو الى سبيل ربك على بصيره ببصيرته بالدليل ayeti yani çimun insan ken binayiş insan ken ziyad Kur'an-ı Kerim ayetun de delilun tarağın basair yani ayeti çimun pekena tıkve terer bahane binen ama huna ayet çimun pekena hol ve mutalakin. Ayrıca tekvini çünkü derse Türkiye mava beni onbaldın ve beni hozlar az mecbur beni izahat biraz tekvini şeriat yani bevraşışa bخلقتا مخلوقات رار خو بینن زون چقدر بجیو کل چقدر yani معیشت خو تامین کن و چک برک دیو جسا او برک کن باش ماریو مثال بد
Heng egmin birazana ama nuana egmin birazana ujan una piyasar komik zafı vese ceza donce Allah-u Teala o bre dojette o egmin biraz yani ne var ama kısamen o bazı zaf birse idom yani bun tahande khabata kuvvet samet insan avraş yo karım abrişim bersim azaldaki on bersim yani ipek göre xubrazın herkes göre xubun ama insan itya iradet öz hayra bi irade re beşleri fıtrat ve tekvini hidayetli kön anafır teşri'i hidayet gönder o kitap gönder bir zerre canar bir tabi yön bunu format kön tezgik ufak ayar doje yo ra binun yo yozik ne binun ومنهم من هدى ومنهم من حقت عليه الضلاله yok kısmı yani hidayet günün yok kısmı zik dalalet kön hak dalalet kön hak vakti ma itabun ihdina sıratal mustakim ki heder ma humayra hidayet vazin çünkü vaşte ma verin itarafet dua cümle dua dest edin ma nebun mal mülk tavi ma bun ya Rabbi hidayet dem hidayet an nimet pil ri'ardunat hidayet var raşrat الشير وقت hidayet kevin تخو kevin denizuna hak çineye batıl çineye çok çineye raş çineye yani saadet çineye dalalet çineye şakavet çineye ayrı Allah Teala ho ma talim dun teheber mena çinin dual teheber mena hidayet dual raş dual Peygamber aleyhissalatu vesselam vakti hama ayet verin cirume nimetik Allah-u Teala hever peygamber yani don peygamber on peygamber vir naiş bunu mittir enak kada mittir sekada ve vecedeke dallan fehada tişuş bib تنزونن تسكر تنزونن أنا خرابنا تنزونن أن مكة شهر مكي هو ضلالات سر وخرابة سر أما تيست شاش بب بحيرات دب تنزونن يعني رار إنجليزي مرار متى أيرا كلمة دلالات سمت في يعني تم يوم معناه نية ريرة حيرات بالشاش بيعيش يعني مثلا يو إنسان مثلا مثال ضاف قرد بينين هيرم ماترن ده هيرم ماتر göçü acayip ina tıpa munen o halatın Arap'ın dal veya mesela yo hadise yo durum ben birdenbire yo kazabın ina deslink ben wish tenizun tesakir o halat rizbun dalalat ayra ve vecedeke dallan hada ve vecedeke ailen fa'alti yetim وهارت بيجا رارخو نزونين يعني تشاش بيت الله تعالى وشاش بيشنا خلصنا و يعني عائلة دات تفقير يمكن يعني محتاج إنسانون بينون نكت زنجين نكنيو يعني احتياجات بإنسانون بينون مبارده ي احتياجات تأمين كار evet ehdina icabıyor buna müsaadeti bikiri temaşa karman merdim enbazma o itya hayrumu aleyküm selam hayrumu sayıcım selam nezir arkan o itya şunşuma hayrumu hayrsılmetuma İsmail Afan şunşuma hayrsın zaza sanlı hayrsılmetuma Mehmet Budan Camanak şunşuma hayrumu hayrsılmetuma aynı solundayama Masulum Eynigin, sayıcım Muser Şumome ve aleyküm selam. Seda uca diyor az yoca dikkat mi karşı kerde mir neve olmuyor veyahut az sövçe dikkat mi nontur. Demek ki mavun ihdinas İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in o yani ucalmavın mattur ibadetkin o mattura yardım vaazin. Ucarape yardımcın o ihdine sıratal müstakim. O mühim. Yani o raşt şayeşi der hak aydı tımal yardım dik
o kadar fondık hina ben weş. O yo ene diniz ana omen bir. Fatiha'da bun ihdina sıratal müstakim. İhdina sıratal müstakim. Ma raşt ser istikamet maina ve raştı bu ve çoğuz niye bu maşı ay ma raştla berma var. ما صوت بكر ما صوت بكر ديس ما بير هيك راشتا Bele. Yo ano cevabı Kur'an çünkü Sure Bakara dizi ana sure pe sure yana zalikel kitabu la raybe fihi huden lil muttaqin. Cevabı olacak. Yani raşt komu marar raştra be. En raşt olçadı cevabı olacak. Zalikel kitap en kitap kırar komu muttaki tiyad aygi hakikaten raş boğazeni o raş şeyi dikkat keni eniyor. Tabii bu paveni takve ver İslam'ı. He? Takve ver İslam'ı, takve bad İslam'ı. İta muttakin معنى içine او مهم ان ayet sure Bakara yani ayet hol fikriyen ve mesuliyet amelken ve bun yani mesuliyeti xo vera insanın vera hamay düşünmüş beni fikriyen ayet muttakin çünkü huden lil muttakin eğer mavaj enneke muttakinuna hidayet muttakin zaten ayet hidayet diyor ama itya hidayet ama ne diyor ama yani بمسؤوليات عملكن ve ho rar hidayet dema gerön hole dema gerön çünkü takva de maniyet yo takva tekot rar İslam'e uca rape Allah peygamber çinet prawaş ta ayin onca ta haram ra kupawen ta halal ra kupawen ana takva bad İslam'e ama takva ver İslam'e ver hidayet çine ya yani o insanı be mesuliyet amelkün o insanı zerriye pak fıtratı temiz hole valdın ho rar hol dema vakti rar hole dema o rar gum eşt Allah-u Teala destiragın vellezine cahedu fina lenehdiyennehum subulana aygi yo gum kuhet holeye erzin ve harabe ra khudurken Allah-u Teala destiragın ita muttakin yani ayg fikiryin hol düşünceyin hol ameliyin hol Peygamber aleyhissalatu vesselam yo hadisini öz bun insan hol kom ya Resulallah. Bun yani ekremun nas. Bun Yusuf aleyhisselam. Bun ekremun nas. Bun at-takva. Niye arabun yani mara. Yani hol ma kom. Peygamber en hadisi meşhur. Khiyarukum fil cahiliye. Khiyarukum fil İslam infakihu. Yani hol şimak cahiliyete de holi ay vakti bir İslam daha bir hol. Bu cahiliyete de holi. Yani İslam'ı haber ama harabe insan o kadar zaf bir yani ver İslam'ı ama harab niye ama ver İslam'ı tüm bir harabını bad İslam'ı onca harabe kotağım ki ana takva sure Bakarat insanı fıtratiyen ne xeretiyor vicdanın öz hole dema en cilben hidayet Kur'an aylar ben hidayet Bele yani Fatiha diz işaret oje binateyn diyor ben de gezgen pabeste hocam veşyenci ihdina sıratal müstakim mava Kerem bükseda ez gün saate madde çendek ama hiris çardak maşi ama davis nadak ma estay kelime hidayet dalalet sır benen babenden uca rape kum hidayet vinon Kur'an ma ene çiken o sırata müstakim sır benen ma haberden hidayet ana kelime peki kunjarayo peki yani zaten yo vener Kur'an'ız eno yani kelime ki Kur'an'da bar yen maddi ama İslam'ı Allah Teala بدون عربي bar manevi bar in kelimun in lafzun in qalibun ki hidayet dalalet aslında daha qalib yani insan o çöl Arabi sonet vakti insan rar xo bedin
به مقصد برسیم و تن هدا وصل الى الهدف و هدا. اما انسان وقتی چله ترار خود کردین او که چینیا فرتنه و توز یعنی مرگ نتیجه هلاک هدا با کلمه اصلی اجرایون yani maddi عرب در اسلامه yani hidayet و دلالت چله رار خود بکوین و تو مقصد نرسه و یا تو رار خود دی کاروان یو ورنی تو کوت ورنی رار شناستن تو فرتنه چل را گرم و دیو که چل را تو براسته مقصد این هدایت. اسلامه بار معنوی آرد این کلمون بار معنوی کرد سر یعنی این حیات سیو چلو فرتنه اضافه و موج اضافه دلغت اضافه و رار اضافه مردم ان رارون گوناگون قیدا و قیدا یعنی خود بین نکر و براس مقصد او هدایت. آیرا مولانا بونسا یو شیری شبون ان هدایت یا رب ان رعاردون ان امتحان دوار يعني امتحان ابتلاء میکنی الغیاس ای ذکور از ابتلاء چون ایناس ابتلاء میکنی یا رب تا کی ابتلاء یا رب مکن مذهبیم بخشو ده مذهب مکن وما تم ابتلاء کن امتحان کن الغیاس یعنی او یعنی یاردم دون هما توهار یاردم توهار امداده ابتلاء کن امتحان کن امتحان تزوار والله امتحان پر رره بون جمعیت بنسه جنیون ای ذکور از ابتلاء چون ایناس اوکی تا کی ابتلاءم یا رب مکن یعنی این امتحان حیات کی دوام کن یو رار ممجد و دست حب رار نید ایر حقیقتا اون دونم اون زمان مایته به نومه اسلامی نید دست حب رار 50 حب رار آیره گرما فاتحات یور ندر نه هیره این جمله تکرار بکر اهدنا صراط المستقیم من رارون صراط المستقیم کمسه ای ما مجد یعنی ما چپ و راست ریره تکوین اتوبان تنزون تهی یونش شین 560 کیلومتر باج اتفاقات تکود یونش ریره انسان عمر خود هو رار راشن و رار یونش راوشن ونن هدایت ای را حقیقتا اوچو مازر و پیزر اگر همه را بود یعنی رار راش ما مجد اما کم ان رار گینن قرآنی کریم دونسه یو ایگ متقی یعنی فکرین پاک عقلین پاک فطرتین پاک مسئولانه عمل کن یعنی به مسئولیت عمل کن ده آیه دین الله تعالی بونسه والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها او هدایت او هو حتی طاغوتون گیرن هم ماهیت یند هم ورسه یند بنز دوار هدایت بین آیت بون سوره زمر ایگ طاغوتون را خود برگین و تابی ین نبین ین دما نشین و انابو الى الله و خود دون هت همایا اید هیدن خود دون هت همایا لهم البشرى آیند یوم مجدون استا دوم یند فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه مجدون دین بد قلون مد بندون مد یعنی عبدون مد ایگ واتو زاف واتون اشناوین واتو قیده بقیده اشناوین اما عن واتو هول گوشنون سر و تابی ای واتی بین ای خودون هت همایا لهم البشرى الله تعالى موسى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هدى الله واولئك هم اولو الالباب ایگ طاغوتون را خود برگین ایگ خودون هت همایا ایگ واتون قیده اشناوین اما عن واتو هول گوشنون سر تابی بین این هدایت دیو فهذا لأني وهار عاقل إتا خجام القرآن الكريم حقيقة أولو الألباب أولو العقل نفون أولو العقل نفون أولو الألباب لب عقل بناتين تش فرقس عقل
normal akıl. Mümkün akıl bin tesir şehvet edmen. Has kardeş malet, has kardeş cini, has kardeş makamet beni yani bir line. Ama elbab, lub o akıllık saf ve temiz mend. Yani bin tesir mal o, makam o, dünya o, sevgi o, enedi yani line nibiyo. Akıllık saf, temiz, berrakse altın. Ayr Kur'an-ı Kerim olsa bunu lub. Döz şeş ya Kur'an-ı Kerim ulul elbab ra bahs kın. Ay vahar akıl safiye ay harfa vato hol aşnavin tabi ay ben fedon het humaya tağutun ra khud birgen ay hidayet vinen ita kabul amel bunacık beşleri kardeş ve kabul kardeş ve amel kardeş. Sure çidvunsa sure mülkün لو كنا نسمع أو نعقل أن آيات تقول ذي لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ما قواش بدنجة veya ما عقل خب بشغل نسا مرار ذي كده ما جهنميون را نبين أيرا بون أنسيتورا بشنو گوش باش چون زبان حق نشدی خاموش باش yani Kur'an-ı Kerim'in ve izâ kuriyel Kur'an festemi'u leh ve ansitû yani ya bun akıl khub şugul Mevlana bun yazık kızın hak nebi te hak ne diye vatı Kur'an gösteri bikro o ben khum mabaj kuş vatı gösteri bikir ya akıl bişugul ya gösteri bikir en için o yani aklo göş mantık İslam'd mantık Kur'an'ın yo akıl lub nexerpiyor pe o akıl az insan merdim işkün hidayet vin. Beli. Evet. Ucarap'ın maşin ehdina sıratel mustakim. Sırat şunu. Sıratel mustakim. Raşt. Kur'an-ı Kerim'de kelimeyiz hocam. Yo sırat, yo subul. Sıratun mustakim. Rarug düz. Ana düze mane için ya. Yani rarug te zür için ya. Rarug te fetel için ya. Rarug yani çoto fetelin nyo. Raş. En maneyi ana yani en vasıf en rar. Alamet en rar. İşaret en rar. Pure roşnay. O en rar. Raş. Çote te için ya. Fetel te için ya. Yok. Ay diniz. Subulyon Kur'an-ı Kerim. Mesela ayet-i mağuvendeki bun Sure-i Maide ayet kunciniz yehdi bihillahum men ittaba'a ridvanahu subulus selam ve yehdi ila sıratın mustakim. Ucarım bafakin. La uleyn kitab mazafmış. Bu ayet Musa Sure-i Maide yani da hitap be ehli kitabın en peygamber umu biyon nura umu ve ay tabi en nurib ve rıza humayde maşirse Allahu Teala rarun hole subul selam rarun hole rarun aştiye rarun barış yolları ayın esenlik yolları yani hoşbahte o hoşvakte o safa o samimiyet o rarun mecnun şema kuma tabi en nurib ve yehdi ila sıratın mustakim ucarapı bun raş mecnunca İte şunu subul yani Kur'an-ı Kerim'in subul cem'i umu ziyade umu yani çen hep subul ben yo pe ilma yön subul yo pe mal huwa subul yo pe fedakari huwa subul yo ibadet subul ama en subul yani tali rar ini püreye insan ben o sıratın mustakim ayra be en ayet ma istifade ken şeyhun tarikatun mesela tasavvuf diyor vata öz تنظن أن حديث تنظن أن فاتي مثلا متصوفون الطرق إلى الله بيا السبل إلى الله بعدد أنفاس الخلائق يعني رارك تبين هت همايا عند نفسون إنسانون از باستفادة أن آياتون از الروايات يعني يو حديث قبول كان قناعات ما أو çünkü يعني يو بي أخلاق رندا يو بي
fedakariya, yo pe zekata, yo pe hacca, yo pe cihata rar xo binin. Yani irtibat xo sırat-ı müstakim nun pera ev ben sebep ve bir otoban kur. Dedi otoban vaktişin rar en hatrayon o hatrayon ama piyorin pen otoban. Vakti tikot otoban hint rar xo binin. Kelime sırat yani rar gır rar piyorunun uncan xo rar vakti tikot der rahat nişkin tera veş. Qen kelime Latince rakota Arabi. Kelime asliye strata yani rar hera gır. Dedi vaten töre rarun şin Roma. Yani hatta Roma yo sistem rarun nabru vakti hint rasen het Roma tikoten o raruna en hat kemerib o hat kemerib yani hin o rara vecayişte bene zuarib o astahmin ken kelime Latin ra kota Arabi be mane caddo herav yani rar herav cahdo herav cahdo gır cadde kelimesiz yani mazazakira kota Türkiye enez mabulun cahde mabiyo cadde o sırat-ı müstakim tabii ki sırat-ı müstakimin afer Kur'an-ı Kerim'in nezdiye vis ayetet Allah-u Teala vasfın en sırat-ı müstakim bun fakat çem hem mesela vasfın yibaş Sure En'am'ın ayet 150 Europe ya 150 ya 150 5 hem mesela vasıf en rar parametre en rar veya alamet işaret en rar Allah-u Teala ucara paskın yok ولا تشرك بالله شيئا yani humayr şerik mevral ya humay tabi çöy mev itaat çöy mekir ayedin ولا تقتلوا النفس التي حرم الله yani en sırat-ı müstakim o insanı katil kön insanın düşünceyi en sırat-ı çiniyor vakti Muhammed sırat-ı lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi ucad daha zafaz inşallah izahat firazan ay hiren yani zina la takrabu zina yani nezdiye zina meşiren kesik zinakar yani işin gücün zinakar yani yok merdim yok hatakar da ama zinakar yani zani او temho ungulat او ceyi en rahat çiniyor veya mesela vezinul وَاُفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ yani ayki en rahat terazi khud ölçü khud değerlendirme khud en terazi sadece maddi terazi yok در حق یا انسان دل وقت توی قناعت بیان کن توی دیگر جنوره یعنی حق یچین سه ای باش حسوده را لان دشمنت را ولا یجرمنکم شنآن قوم على ان لا تعدلوا yani düşmanı şma büyük insan veya yok kavm veya yok millet şma ve adalet ra bir mefin ayet çağırın ve kulu kavlel hak yani o ehl rar sırat-ı müstakim kunca ben ve bib mahkeme bana yani hak ben ana hak اگر علیه برای دب بایکی دب دیکی دب قومی دب ملت دب علیه دب هنجر حق بون شهاده زره نکن o yetim fakir yani oca ve peni ayet Allah-u Teala'nın ve'buduni haza sıratun mustakim ve ibadet mebikiren işte sıratun mustakim eno sıratun mustakim din İslami o ayet mabiniz inşallah ayda eğer vakit ma üst ma bahs bikir adını çand dakika mamen Sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve leddallin. Yana dersiz bırak hocam. O ya dersime peyin ayava. Evet. O dersime peyin ayava. Tabii ki kum dedim maban nur Allah-u Teala yani her insan yo nur doce yo nur zarre gidiyoruz. Vakti nur zarre çiniyorsa nur taber fayda nedon. Kafir zarre çiniyorsa kafir taber tena zarar nedon. Yani zarar hem nur öst hem kafir öst. Dedik yo teşbih masfun nokta siye nokta sapiye. Yani tuhet hola da tuhet nura da nokta sapiye kalbet bana hara kalbet hincav samet khrabeya samet çiya nemunun. Hakikaten yo insan vakti kalbi tam ben nurani ise yok günah yok hata kesa o hatasını yok tüz kın çim insan ve çim insan zaf hassas dem ay hal neben gerato yok tüz kıcık dahi kabul nikon kalbiz vakti yani ben nurani be pak be temiz be saf be samimiyet o vakti yani hinne yok günah yok harabe yok çi vakti bisa eziyet önce
قبول نکن. اما رزق یعنی قلب سیو چم بکوار قلب وقت یعنی بتاریسه او وقتين والله يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فايده ندون يعني پیغمبرز بیار و آسمان را جیر اشارت بیر هنجز فایده نکن ایرا ومن يجعل الله نورا فليس له من نور يعني ما الدعاء بكر كي وما تعالى زرق كلمات نورانيات براز يعني النور فرا يو بار ما بدكي ما النور اوكي هدايات فين اي دينز افمن كان ميتا فاحييناه فجعلناه نورا يمشي في الناس يعني يو انسان النور فايده نيدو بواسطه القرآن الكريم مسن ميتيو اما يو انسان يعني النور الهي را فايده ديو بون بيو غوني با النور هم من انسانون يعني حركات كن با يونا ايات الله تعالى بون افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين يعني أيك هم سيني كردا هت حقيقة قبول كن النور إسلامه وقرآنه وحقيقة يعني قلبي جا دوجة أو هو نور سر أو هن رارفة راحت فين نكن أما ويلون بحال اكس که قلبیه بیوسه کرا نور تکار نکن یعنی قلبیه بیو کرا چنه من ذکر الله ذکر نکیو هما خود ویرنار ارتباط بیو هما بریو zaten çerçi est قلب insan kendisi kerra Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın 40 min qasvetil qalb yani çerçi ben sebep ki insan kalbiye ben وشکیو یعنی همای را غفلت کردش یعنی ذکر نکرد ذکر قلب کن نمر تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وتلين جلودهم وقلوبهم يعني الله تعالى در حق آیاتون خود وقت بحث کن ون ای اهل ایمان وقت آیاتون مگوشتاری کن زادتهم ایمانیم بنزید یعنی یو ترس و لرز یعنی یو خشیت کن اما بعد خشیت قلبین و وجودین پیوریه بن نمر جلدین بن نمر قلبین بن نمر یو راحت وینن الله انسان وقت یعنی ذکر همای را غفلت دب یو حس کرده دنیا ده و جمود العین یعنی چمون انسانون را حسر وارنیور هیره ay çeheriniz arzu و واشته و درگ yani طول الامل mavun işte az eniken ay gen ay ernen enigen eni vrazan en mülk en mal o kadar hire çivun haber ne dönüyen yo acel yo kadar o dunaje yozik merg yani in hirame şey mergo kadaro yunaz be hire çi yani de haber yani haber mergo مرگو قدرو ای هیرین چنه رزق و مرگ این خبر ندونیم یعنی او ایرا یو مردم وقت یعنی او شرح صدر تورازو شرح سینه آب او هدایت وینون و من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام كم الله تعالى لايق هداية دين سام o sineyi bena şerh kalb tevradun o kum yani Allah Teala veri ahiret dalalet ise kalbi ben tang hakikat nevinun ve o her insan işkin o tangi o veya o herayi kalb خود yani tecrübe bükür müşahede bükür o mahumara vazin ki yani kalb ma ben nur imunu İslami o Kur'an'a kelma akır. O ay kelamın peyniz yani sırat-ı müstakim ma Kur'an'a yani çünkü sistem ma eno ay hema gösterdikin vabızın ma derece verin yani vazın ayetun Kur'an bi Kur'an'a tercüme tefsir bikir çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam bun innel Kur'ane yufessiru ba'duhu ba'da
yani yok kısım Kur'an tefsir küm. Ay diniz yani hadisik mutawatir, hadisik pure mezhebun İslamet sır ittifak öz. Ma ay nakilken her şu bölümü hadise o muvatış ve mutabakat Kur'an nevrazım ma nakil nikin. Ama hadisik yani mutabak Kur'an'ı yani binatı yine Kur'an'ı diyor çelişki veya yozda Çin'e ma ayın nakilken o zaten az kanaat me enno eniz az vazan en kanaat ve şmat bar bekir her hadis sahih yani yo sari rason Kur'an yani merdem vakti yani hakim Kur'an'ı bizon kum hadis hakikaten çünkü peygamber bad arz bekiren Kur'an o merdem işkün ucara tespit bekir kun hadis sahih kum gayri sahih o Peygamber aleyhissalatu vesselam yo hadis meşhur ismin hande en Kur'an'ı yani şımar umu hande enizik yani Allah-u Teala doğme yani eneraz mafaham kene ki hadis sahih 5000 6000 ne 450 1 milyon Ahmed ibn Hanbal 1 milyon ra 2000 hab yani vijne 1 milyon hadis o ankada cami-o sagir 6000 cami-o vasit ben 2000 cami-o sagir ben 1000 yani tarih ila maşallah umme ve nume peygambera zafçı umme vatış ama Kur'an homa dasted akıl homa dasted ve vakti ma arz Kur'an ke Kur'an ma rabun ene sahih nu farudduhu alal jidar peyni sırat-ı mustakim Kur'an-ı Kerim bunçino ve eni abuduni hâzâ sırat-ı mustakim yok ibadet me bekiren taat me bekiren صراط مستقيم انه اي دين پیغمبر عليه الصلاه والسلام قل انني هداني الى صراط مستقيم واج الله تعالى از برار راشتا هدايت کرده دينا قيما وملة ابراهيم حنيفا دينا قيما يعني ان دينك ارجايو قيم يوم معنى ارجايو قيمة معنى دين o دينك انسانون شما يعني قوام دون شما hayat şema dünya şema ahiret şema on piyasar kıvam doncu şekil doncu ne verdin şema belad ne verdin şema halak şiir ne verdin yani et şeriat yani şema خود بينكر شما بيا عدالنون ودينك هر حتى شما بيا عدالنون معنى قيوم ينتبير قيوم قيم قيام بيور بيكين يوجارايون o ayet yeriniz inna din indallahil İslam. Yani sırat-ı müstakim emir ve nehi islame rar yani sünnet peygamber ve itaat humayo enne sırat-ı müstakim. Bəli. Hocam teşekkür ederim. Ama saat verildi. Ayge maglaştı. Persiyen özse bu Nurza Abdullah Kaya Vonse mesaj peyim gira olmaz onayı şıma hendina veş bükür öne şıma torzah bükür on inayo mar temenni dua vaşta ama ira razı bu maşma yapıyorum ben razı. Sedatü teşekkürken Sure Fatiha istiaze euzubillahimineşşeytanirracim diyert mattim ha mafekit fakat ma maneyi yani tay çiest istilahihim he mafekit ti mafekit ma maneyin günahların yozun mar tefsir ke istiaze euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim mabin elhamdülillah hamd alem mavin Rabbul alemin mavin Rabb çino alemin çino tuaymar izah ke ibadet kelime Rahman Rahim din hidayet dalalet sırat-ı müstakim en pörtümar izah ke inşallah ama izahat vrazin ma dersu koy inşallah devam ke tamaşakar aziz maşumaris teşekkür ken şuma tamaşa makkat dersi ma takip kerda pe havati şuma mahe dersu ko devam ki şun şuma hayrup
Hocam huma sırmeti hayır bedu şumarisi. Allah Selam. rahat bed az hürmet ve selam mekron bazon ayık makbeştarikin o Allah toriş mekron.